Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kaligasin balikong mata hajara pulai ngalaban kamplun dia paniki tangba usian mantun syai kambania iginong rem mo ki tiglaya melian tangba natrai kan yang hanong rem bat tanam kumda ka boburong lagi kendon bobu da dorwat snom krisno bandum ya tento bandum ya wonia ndai kejikren jana kanong bet kalau kanong rem ba balai mga ba alam wes kadua. Babalay mga ubang alam wes kadua badi nang sinako maray kasora kami syahmat mentaban truay kenika hakan ika kenti election arajar apulai syaka dormat hawan kalau jukren na kapor sa kapor bagaway na jing saanwat pa jing Saudi Arabia ketika ekonomi jong sora jaka konsensi berakaway haman meeting repeat ya keju iskeju nomor ba try ketika nika priority nika pang ba hamadu bagi hapan ya keren hamta mahabai dei badan ka jing aila dan nika jing pun kopor lagi beliau lagi ka yang abang ko ikuti po assembly matray nga paik mat siya kanina riso ora sa konsensi na kajing Saudiaw mga UI bat mapi bat mga ngitip ha bagi ekonomi po sora kagya nalajunya dolar hakabantray kumuwi na kibri ba promote ikan ikakam sangkay putay hakaleng kajela Malah jutray bat IFAT project hakajela Manipur Assam bat hapo Garo Hills kini project ibat hau bet spiak tangkumno ban kentiyo ya livelihood yung gibriyo lani ban enhance yung economy Klasik semua dondok makayo bandon la higi project bahika yang aro hawai dei bat ngali kapang livelihood bat ekonomi jeng gibriyo mentang asin ni kakabu takabawan dia sesora ban pendon kami yang ketika experience kamadon haka jela ne riwe ki jela ke notis ban persiang dan ni ban tau gila inti kalau nama fihi kuat jeng kasora konsensi fi aila patay ke top priority jeng ketika ni livelihood bagi ekonomi gila yo kam yo jam bakaro yo pa bakaro yo pa di kumno ini le bantentiu yang ketika ekonomi jeng ketika Jakarta dan buat gila inti mereka ada ni presentation juga nanai kiba kampung sana kiba kasora ka anglut kawin na gijing anglut jom gipagba jom katahin sora konsensi bro kawin kepada du senam arja kapra ngilayaya identi bandawan kasora di distrik bag masultana kalau membahas santrik jom ubunay balala usif penestar ke jela takajing saki jom sembut menteri rangba apa prestun kilawan sora ban announce ban declare maka tain sora sabhaya kentian masyai jom usif penestar ngomong ni maka is khasias
Kapag sora badan mentah akan ke distrik kalahi apalah. Bat kapag sorga kalarai bat entang ke distrik Batamai. Bat kani ke distrik Batamai kani ke tan sora. Bat het batar en umrah no sunu tain bu baik hasora. Sebentar nak manifesto jangan ngalai keren baka parti kadai ba mas ndak election in inaugurate mo ila district ako sora. Dan bun gong ba usia mutak kat kamahan baka ikhtiar jong usif nastar wat mod baun wan hok ako sora. Lasaki ya kani kejimpan bana announcement dah sembut menteri orang ba Prestun ya ba judan kejing ong ba deuni orang ba apa abang rak mas penuslah mereka ba Prestun haka meeting di belum kamara singi rakhir ya keduan sing sim pula kerensai ke penuslah dan pentuju aila di sora bakasela in how di distrik Batamai dan ini kami distrik Lasai. Manifesto jalan number 1. Point number 1, Mars Silkut election and inaugurate no in the district of Osora. Kita boleh bagi distrik dalam kampung ni. Kadang-kadang pengiasaan waktu ke ekonomi ke senjor sebentar nak tahu jom kajing jenai pula. Jom kejing senciar sorkar bagi patwa. Hari ini lain penai bangayok berlat berniat sikidong kendong bertendong di public meeting jangan ngasih keli ke saudara orang. Tak lo senang bila lo saudara dan di bawah handai senang. Oh belajar dulu di sini jom sini tu kan kejing. Ini seperti saya tidak bahkan ini ketan suara kepada kampung. Ya kejingnya jangan ke saudara bagi patwa rumah kalau minta daya jangan. Pada jiwan ke distrik ke seorang laki kena bagi penyajan dia patwa bagi saudara. Pada habaya jangan patwa bagi saudara hikam ditulun karoi ke pak step bagi ekonomi kan kiu. Sebentar na katong jangan kedai ban pendidikan bagi negeri Bandung ban benerak lani kentil jadi ekonomi jangan dikatakan suara jenis kapaan jadi siapa attack penyetren nak kapur election lah sietren ni kena MCCL tambah tadi si siapa ini kena kecil saknut ada jiso jena batang scam lu bahang download bat jimut diperhatikan way ulang suara dan ini ketika tahu kebetulan ni ekonomi yang suara kebetulan hiran ni suara aduk kami hak tu sini hak way lagi jingalang hantai po wapen tidak diwilong kami bong bahalan si syong yo suara alpus nem mentang julik yo suara syuk Badidahaya kata yang nado makanan ketika MCC yang ngimjura adil syuk Badai ini sisyafi kalau diskuat konsultu yang ekonomi nak yo dapat jam serong sora dan parang baik nak yo ba sora apa yang ingin kena lagi apa kata si beji arbeji ayo sora tak betul bakal tenang mentah ini osmosu sasisiran orang ni bakal ekonomi lah ni kayo kapat yung seorang kapalang na dayo ba seorang bak kumakalong mentah kahiyang sa bapalan itu ikaw yung ngamentah na iyo siya penuh lah baka yung nasyong iyo penuh lah arsin si tiyo kadang lah kayo penuh lah bagi kayo seorang atau berapa dari MCCL ngampak kami keren nagaktin
Dia kan kata adalah job tengah naik pun kita cuci ni ada kata. Namalah ada siapa ni nusara tip saya sudah bilang thai. Dia nak kata naik pun kita cuci job tengah dia kan ini ada kata. Nungkular dan pembi dah guna kuat si benai, arab benai, lain benai, tambang thai. Kumuhui lagi kun baim nak ketiga karkhana ti pa jung ai tre hang sudah berjingkit klit manong sa istiang anong kular ay ini tangan ay komitmen ban persiang ban penkiam yang nikah la yo kam yo jam barat ba jung nikah thai dan move sa next agenda kepada gawe yang balap pentiu yang kayo kapot ako seorang. Si semua tulat bah. Semua mo sa next slide. Pasulun ko ada haksan senam balala hagajim jonga. Kalau yola dan pentiu yang kam sampai bersih hajla bro. Haus senam hajar sal. Kalau ni yuk kejat abo senang kongtong. Hakapor mga tri po PCN Pak Martin dan Pak Penpau berhei ya kejinglong mapula kapag alak akan terkesenong bagi beliau dia hot datang nak bersyuruan kalau yang lalu ada tim jangan berbentuk iba abalong niya sa armit niya snai rawi ke dokumentari teman nasuntuk letak kelang kepercayaan kita dengan negeri pula kalau kaya ban kring itu sekarang kita tahan senang kumba kalau mentah kalau alon senang dong thong kalau senang berpong nama mentah Kori India hadu bau Prime Minister ke India ulam nominate yang senang thong ke best rural tourism village yang UNESCO kata ini banyak hati lampai senang thong Langsung makajing hiyan ng MCCL ubulay yung nino don ba pagawan kami datang juwa kayo po siya katan sora apor mga sedang mga nanti po put padang ng layot kibriyo ng katan sora giba syur tani giba nuot pantray kani kakam at kung statistik mangiyo mata dan hadu chispa prabu artli ki homestay la ki guest house ki ba item kumtunay siya mo kibriyo kata directly leheng segitu di ba indirectly ki ba kentuk ya gini dukan hangni ki ba kentuk ya kayo sora patay kakam mo kay pertay al item hambun rupan ya MCCL perpuan inong sara ba ni paikmat sa kanila kakam ko basutuna ya kapag ngajuang ngi babu ya ki guest house ubri yung patuan pisa ako yung kapura kadika ko basutuna ya kapag kong party NPP idon gajing pula dan penbahas syusyu ya kadika kam jua kay hakatain seorang but how ni usram manuan balat la koy kasan minit ya kadika Tengguan, how ni usah manual? Nakalian ke NPP, keluar menteri kami ketiga, Ipo Tourism Development for Empowering Rural Youth, but conserve the Natural Resources Project pada Kapok Senang seorang. Ini ketiga projek menteri kami, kejingkular juga, Sen NPP, kakua hinsa dia ya usi pensta, kakajingnya keren bata ulakau wahai kumni. And this will require us to plan all the aspects of the restoration. And hence the involvement of locals, including the traditional heads, including the different social organizations, and including even different religious organizations, will be necessary to take this particular project forward. And Alan being somebody who has got interest and somebody who has been working in the tourism sector,
today. That Alan and his people have decided to join the National People's Party, and more importantly, decided to contest and be the official candidate of the NPP from the Sora constituency. Because a person like him, tomorrow, with God's blessing and with the support of the people of Sora constituency, if he becomes your MLA, it will not just be an MLA contribution at the MLA level, but he will be a person who will be able to contribute immensely towards taking the state forward, especially in the sectors of tourism. Chief Minister menyampaikan kuat seseorang buat penbahas syuk yang ada kamu semua kaya bersih. Dan kajing penteri kami ini projek kasim sedang insya pernah dikena samla kadang-kadang tik bantau kena samla kini okam dia jam. Baru mansumar yang kami yang jengi. Next nama kepuat kami syuk. Ini di ipang ibang kuat bahas seorang. Kadang-kadang penseluruh yang dikena samla bansengkam senjam lojong. Sobha wajah kami inti bapinya yuk kam sorkar mentah. Upapas MA yuk kam syuk. Hang ni seorang dan bon kelak inti tetapi IT yang ada bansengkam senjam lojong. Ada projek berterbang akan Sansdam berada jaga sorkar di kota Prai. Ini ketika bayar ikon samla kumno banjang halaki kijong dikejar banseng yang laki kam kijam. Dan jom pengah kini projek menjadi tengah state anwara hasora laga jom dan peti ikon samla jongi. Next. Karya yang tadi kami badal kamha, ngingi dan hasora ngi melong tunjing tung le hasora konferensi ketentuk di Jakarta di badon ru karya. Lada fi Google hanya internet. Wah entah ke kam ke hetu kejelas, hang tu kan satu 90% ikam bagi bril ditrai ketika. Ini buat ayu yang sorkar berada apa kejelam jong korak sangat bayau sensar nak dor live bo tengkar ke bagi sipa Gibril mentah ke sorkar MD apa kejelam jong korak sama lada pengkil sipa live bo wat penghiar syuk. Yang iwan kimarga tu hang yang sedang saya sah peladalong ndek kunju. Asora digari jong sok upai. Nginyong sok soramu sok mau pu sok nawar. Udah nak cita kita yang mau wan asora. Aku apa asora kita di processing unit. Kini lah benda digerak yo kami yo jam di samla. Benda kami di sok di bukan riwar joni. Bansnai di umso bagi turis di buana sora kinom di dau putih buana Delhi ndai di na umso buana ri sora. Ini ngamju krensyo yang look east policy. Wapai satai sebab Myanmar. Semua habanya suntu ba sora dia jan ke Bangladesh. Ngarang look south policy. Tu bolong mentah na tourism route miladan di jingade bagi Bangladesh. Nilai tahun mat di Bangladesh di turis di bawah buan apa ribong lagi sedang waktu cani. Kini ketika look south polisi, bal letangi don di karnas na umso hak time sora uso yung sora juni tunai apa? Oi siapa? Betul, betul. Ayat setengah argumen, betul lah. Ini bangla banyak sora bantu yang dia akan next. Next yang itu ranu pensio. Sementara mengalami hanya senam kepala kediban kunculori di kun samla jengi hata. Ruai siau kasak jengi begitu. Kelakua continue yang ketiga Meghalaya Grassroots Music Project hari ini senam banwan. Ini kalau penculori di kun samla jengi di badan pesat. Hakabat ho igi poetry, hakabat ho igi zirwan. Next. Antara katan suara dari bantan yang disurak di Bobiang. Hapok suara, senang suara, baru ke internal roots, imlan hak jinglang jingman ke itana. Orang yang pitang surak lantai balik sedang jalan lu kambar. Kat famous destination ke suara, lada ke surak dan jalan ke padha, pembuat kedan kejing top hanglo dan lo. Layak keren mahabat buat berstun bah. Anda jog ubalan nasora lebih di internal root sasora.
baru berkumpul ke surat ceritain nong tentang jengi setai sibuak hana surat. Bahkan tu ya ke surat nanti nopo landed hospital haduk nong dia. Next, naik move no perjalanan Pak Pustun tu. Kau ini nak jengi bagaimana tentang yang inti ada kejing bomban juga ni patologi lah buat suara lain buat lain buat kibril tang bertes na tang X-ray hak hair sesuatu. Nasolah buat suara lain buat dengan kemudian kuni state of the art pathology lab. Next, tadi suara kadang-kadang berpaunan tentang history buat culture. InsyaAllah isi projek bakterpang kumno baktenza bandri tingkai yang kejilang terpang reus buat jengi culture ban promote mereka kumsibentan kam juga kai pasti. Hasora laga yang berdawan mengisan sedang ke BNPB insasna yang hima sora cultural complex. Kawai dah dijing sangat jelas kalau gani. Hari seorang berkonon hari seorang kebawuti pun lakmut di turis ke bawah nak sistem kawai nak dijing jongi ketika waste management tumbang mentari ginyut jongi dan break sanggung dan tap sekerem lani syuthang yang kaba umyaha na donbak ro basyo apa ni election tadi Sherman dekat clean soal campaign bagi asdam nilai kunduki nilai persiang nak kapor penilai kumno penwadra ya ke sistem kemudian penhandle ya ke wias sora apa slogan bok ini tu ipi ni bah harikat ketika terilang bak ini ke Royal Enfield Asia Group dapat Delhi ingin sayo ya ke projek dah pas lungu do ya ke himas sora ke baik ekar ke Jakarta itu mau produk Banwara lo ya ka scientific waste management habo sora. Baru habo lain kot. Kau balan sobat pun no iji joki. Kemudian simun berbuat senang, haji siap terang bun, tambah kepot berguna. Habailah di Guiru, tentunya sobat lo begini. Kini di pang terikam jengan habo sora. Tetapi pi baik-baik jengan time sora konsumsi berokok di ailat dengan agung MBA. Kulai siwan ingin saya kedua pat aku itu pun. Pada kalian kejangan sensim negalat. Pada kulai sikat deh ya executive committee jong ke Krishnong hapo ke jalan jong irang basnong. Mulai bed penpenong ya kini kebensan etainya hapden jongi kum di candidate na ki party bokerofia. Karena kalian kejongi niyo ya kini kelat. Penpensyai ki nongrim bokerofia. Berpenong yang iban ni siya kini kelempo. Menyakun na benda kini election kepenuhan. Kumno kanang kentil ya kini ke konsumsi kebaik kejongi na kowe kepor siya kowe pan. Nilapol siyang menetray borba, banpol siyang menkentil, yakni konsumsi yang dibentay ko pero-pero. Kaya inisong tuo bakong kinamikmat, hamba mabingipay, ya konsumsi babon na pedendisnong ibalong sa time ng kandong. Kaya sa utilidisnong nidang kaleng sa unang konsumsi. Nilai tray banpol siyang manwanra ikaroy lapar kaleng sodong klem tengdiang siya kanong mga time. Ringi so tuhi ban pentalay ka konsumsi hiborokoy hapo asams nam kamday kakam kabaso. Kaway na pedeng kinongrin. Kiba nga juklay haswag election dos nam aljak hatra. Pag kiba nga nangyay bat scam hadok ni isngi kibamenta. Kalau maka jingele politics ke jongi kum kinamikmat kadiban kut hakasi nyukur. Dia tak anurin. Pada kalian ke jonga ngelakot ya kawai ke jalan hapadeng iklir non sensyal senang. Hangtai hapo yendol bang mau kedok. Kau benai basang jauh semal jauh hatra. Aku bahagatan jalan. Nilayo banyak ter banyak tai banyak klir jimut. Kumno berkentil yakni to konsumsi kebaik kejongan. Bernayo bangsa ni gitop jengkeli. Syabaro kiklir non sencal senam. Berondang nayo pediang-pediang iki jubah pelsyai tak jengkeli.
Ngala pa South League ki banakaliang jong ki create non sin Charles nong ki la tempau ki la snow. Kita ilong habai day berketanat jok koi katia, ketanat jok puli damli, ketanat jok limpi singkian, berketanat jok umbang umbi. Kini de ki South League kitanat. Di banakaliang ke jamaah kumnomik fan Hashim bakilong di bahak madu. La kumno ngi hapal syang miniatori rai dam nimba ka jetrela. Ban pelsyang, ban penulong, yakini kijindan kam kibahak. Habai day berkatanan juga kau kekia, nidan rumah saudi ki PHCs, keleng sodong ke konsumsi. Pada tu Islam azar khatran nidan shipoteli ki subcenters, regi sokumen balimba ke jitrelang layo sakawai ke subcenter, nagbenda ke konsumsi ke berpenang khadwai ke di subcenter keleng sodong konsumsi. Hadu ini sini pemerintah. Pada kalian kerja ekonomi Ikhman, House Member Ajak Khatra, nilai yo berkondak di inspection ringkat bagi officers of the health department. Pada kalian kerja ni yang nak benen di jujuna kidon, ngapin snow sa sokal jalan. Kumno berpersyang menpenjana ikat dalah habaidai bagi ni health institutions. Namun ni sokku ni dankam. Penting kena begini ke jika jaga ajin semua kena banai yang tak jin syakri ke bencana hamtam nak benta dipaiba di pemdan hapen ke jiko habai dei bertanah jaga puli damli nagalian ke jamaah ekonomi Ikhman nilai trailang ringkat lang bagi dekot ke school management committee ban persyang ban penyejanai habai dei berkali tanah. Malko mangiyong isokho pakapuli gamli. Kadai kawai katnak bakong sang hamtam hakani ke jukjungi ke pemerintah. Bakat cabingi pai ka cabingi pek idan kami ke jinang dista. Idan kami ginang nikmat dan penti kena bangin la penjana yang bedi bangin katnak. Nang bangin penti kena bangin la penwan dori kini ki happy baret bagi kena puli dijang. Penting kena bakum ke jela, bakum ke rihi berhui Indio ya kalawai ke bapernah. Ni dokumen sila daya, bana keren di kendai kali di government LP school keleng sorong berkonsumsi. Ada usaha macam khatra, kebabah baidai bagian structure, ditang kawai ke government LP school hangte hapok lain kuat. Ini dokumen sila daya, balimba kerja terailang bagi babon balam. Berringkat bagi officers bertebol serta di berhoi. Nampaknya kini di prateli di government LP school. Nilai sanction bantai jadi school building dia perok di prateli. Di mana kalian kerja ni, niyo isai kedal dan nampaknya di cintai di beradab. Badan lu di beradab nampaknya kejia. Ban pendek. Pengiti kena baon dalam dep yang dicintai baru kerana orang nak jimentai nak bentak kena puli berpuli apa ini school di Papero. Oh ini tiap saya kedar wala basara government college kam half show apa sara konsumsi. Rena kalian kerja ekonomi Ikhman. Abang iyo isya kedar babur nak pergi kena puli nak kena tan sara kejongi. Dipendek yang ke degree level ke jangki nang kena posor government college. Nagalian ke jemaah ekonomi Ikhman juga sora konsumsi. Ringkat ekonomi Ikhman nang kena posela konsumsi. Ina ikan semua siapa sorkal jela hawaidai bagi jinduna ki bopherpe. Hamtam hawaidai bagi infrastructure. Kabang ni dokumen sila dai bahusnya ajar apa. Ina yo sanction ning baga state scheme bantai ya kan ke building ke batman. Kabang on dalam dep kan lo kan naga jimentoi naga benta kena puli juga thai jemi hi perokoi. Nasi kuah ban kerja syafiro. Bahamte apa yang berbuat hawan. Ngayo ban penpau pen snow hak mak ke sorkal jelah. Bahagian ke sorkal government college ke jengi nangdan kan ke art stream. Idan kamu ya ke science but commerce stream. Naga benta kena puli di jengi. Ibatmu ban beteng ya puli di jengi habai day bakini ki alteri ki street. Barang syukwa ban pente haki kom kinang shostang jong ke konsumsi hip borokoi. Banagalian jauh sorkal jelah hati ni benar ki beladap.
Kalau I ke cabinet approval. On hot on grade no ikipos ngamita kanika science but commerce stream hangni posor government college. Balati kana batang sudah ya jintai ya kanika building of thamai on sedang noru what ya science but commerce stream. Kani kana jimentoi na ke benda ki kena puli di jongni but mu ban beteng di puli di jongti tham kabede but science but commerce stream. Kabede but tanah jabalin di singkir. Ngasipwa ban pintip syapi kum kipai nongshong snong. All ni so ko nyamla banlen wakalindi ka singkir kalong bodlong nam ta karoi ka pa. Pagkaila ka shisha pagkintiyo ya ka yo ka kot jong kipai nongshong snong hilboro. Para kuar ng isimti ba konsepsi osna ma sa khatra. Ngasipwa ban pintip hangman chongki. Bangidang tumaknay so tulikishnong kaleng sodong ka konsepsi. Pada pedang ini kenal soal tradisional, soal tradisional, hilang tradisional di pompa GOI yang kesuruk rom menurut hak jengim kejoki. Bangidang lu itu rolling, pembasispa berapa kilometer keleng seorang berkonsumsi. Bat nagalian kejong ini sakti bau sem al Jakarta, babun pedang galinti singkin terbelah jalan lapra, hagi benda berper apa konsumsi berokoi. Walang yang kendo di jingek di babon, di dengpentiang di babon. All komdinamik mat kadang benda kajangi ban snow syaka sarkal jalan. Yagi jingdam kam di baper di banagaliang jonti nongshong snong di yashem. Kaneng iso ko pemangajong. Kalau nabasok nakaliang kajangi komdinamik mat ban snow syaka sarkal jalan. Mereka berkamdan kami kalau bah di dalam kamar penting kena begini eka jengmang pisah lani eka sanction nak bentar kecil kesau kejam ni hukum dinamik mak. Kalau dia eka besok kemen baling bah kecil terai lang bati babun balang. Ngapeden kini kena so ngapeden kini sopo alto lagi senang. Di pangkat GOI eka suruh kong menu harga jengim kejamki. Nilai sanction kumbak hal terligisnang, anpen koi surok rong hapo kinigisnang di papernya. Berkumju na perintah ke sispa hapo kiluntar. Nilai sanction kumbak sispa hanya kiluntar keleng sodong ke konsumsi. Bersiang rong hagbai di bagi surok keleng sodong ke konsumsi. Kebanong ke jimentoi nageluntar kipai kinigisnang. Oh jaga kebanang kalian jangan bakalan dua silakan hendak. Nagaling ke jamaah rumah menjur, dia kata ke surok, ngadu orang yang dikot ke Cera lagu road, ke surok ke balik cita sedang plan, kawai na pedang jurus kuat di belakang, bah omtang hasora hendrai harga pertai di porok kawai. Nagaling ke jamaah komunami kuat di exemption nasional peliti, ngakun semua usaha sarkal jelas. Mereka jingek ke jemaah komunal hikmat ke pengayisyam hausam ajak khatra. Kalau kat sebengipai, kat sebengipek, babun nak perang galinti singkin ke belajat aparat. Nidang kamban prioritas. Jemaah kamut bakal so nak kalian jangi komunal hikmat ke bansi ulung baik. Nidang kamban penting kena menginjau eka sanction. Dia rotak benda benda kalian ke jangi kemsum lasyam kulikti. Panen sikuat dan pentit eti ya kawai ke kubur ke badai berkeban long ke jingkeman naga bentang di nongshong snong syaka tu ke bentang berkumju di nong lekai turis syaka surok dain klen bah yang hinning naga liang jong ke NRRDA kelandet pan kawan ya ki officers ki jong ta bani attend ya ki katu kan Italy observations kibana galiang jong ke NRRDA Kasodon kam, pendap, penbet, penbiak. Kebanagalian jongki officers of PLD department room. Banagalian jongki hari ini kisni banuan. Yang sa reply no, by observation. Panidan yang jinti kena. Bahagi ini kibanay kibanuan. Yang sayo sanction no, lingma ke PMGSY3. Nagabenta kanila sora la guru. Walang siswakan pintiap sabi. Pamday tang namta kanit. Rekomjo ya kita mau kedok hal senang road kebanadu ke 100 kilometer kedok ke 80 kilometer
berkumju ya kata mau kedok ada mau step road kebenar kalian dah jong ingin saya sanction hari ini benaik banua lingba ke PMGSY berkumaju ni ya garai kepari wajib mangah jadi orang mana pinsa maroi nengi sotu garai kepari ada je trailan ngado di bahak ni do adu di bahak itu bangin pendi kena bangin lah kononra ya kata ke jingkala nagwanta ko konstitusi baru ko ini ya apa ini berkenan coba umpam undi nagalian ke jongi ya kolsyang man penjanai ke bala ke baide berkani ketenan coba umpam undi mani sotu bagani ketenan tu kalau ke bahak padu berkebaktaru wade ke jinglong jiem ke jongi ke pamana kaski mana ke minit oi nagalian ke jongi Nisok kemana bawa nak ni ketan suara ke jongi tu hadir mengios ngau jingwan ud jingwan nam nagaliang jingpai tak kebaidai berke jingbom pat biang ni ke umbang umdi kamta mani ketan suara hi berkoi yoi berke skim hne po suara ke jingya lengki dak po snap kebangi yoi kebaidai kamta mani distribution pipes belajar lapai hagi bentai ko perfect Bukan nak kedeng kinau teri jauh PhD lah pun kam stang jarak ke welding machine berus kata konkulsang menulek di welding habai day begini ki pipes ki bopai Rai nak kalian macam ni sok mention kadang bahan hadian pada kalian itu minum hikmat kita sesan ni ina pensau syaka sarkal jelang nagalian macam ni ina yo sanction limba ke Greater Sora Water Supply Scheme limba ke Nesset nagabenta kani ke Greater Sora Water Supply Scheme. Pero kalian macam ni minum hikmat oh yakin ini sangsnem di beladap ngasyukwa kan ay kublay si kadai ero ya ipaim jogi himasora berkumjur gitu kot jogi executive jong ke himasora hibarokoi balingba ke jini trailang ngapen snow siya ke sorkal jela bahau tei usnem ajar hat anda ngayo sanction bantei ya katei ke market complex dani ka yo hangtei po sora ke benang ke jimentoi nagmenta ki nongsong yo berkumjur menta ki po ki hajar jogi himasora hibarokoi sekarang menumpang ni rapor nasyukwa kan keren do kendiat akabedai bat ke MCCL nagalian ka jong ingin melakukan len bagi MCCL hadut kita isnam di beradab kalong sisya kapilang jang jong kikun ki hajar jong kani himasora hamtang jong ki basyong hapo kani ka sora proper omla banlen ni kata ka jing sisya para pengipek ka jingat nanti jong ke MCCL ka history ka belingkot nadu usnam khatnai spa kendeu hadu usnam aljar nyo klaya baik hapdeng ke jingyo no nagalian jong sarkal jella usnam aljar nyo limba ke jingi bet jong sarkal jella balimba ke jingi bet jong management kilarai ban penkalano ya ka wet process plan chaka dry process plan daga jingmu ban pendap daga ni plan ke batmai hapo sisnam shite lagi ini besusi kalau maka target pendap apa sistem sitek hendai penman la pendap dia kan ngeplan ke betamai hadu hadir sipostnya perkhat nopi yakimar mata ban subuh apa kan ngai marian josora nyo i bahadien berada kan install ya kan new plan hosam ajar 100 habangi pek kajingnya nanti ke bamlong show ke baik berhenti habangi pek katkom kajingmu jangan ke plan betamai ke production pada benang kumbak hakra hajar ton si benai berkumbah 100 ton si singi berpin poi hai break even point benang dan apa yang kata jingyok nang lani ke jingdo nang la kumno phep kemi agasimen kumbah sipo hajar 100 metric ton si benai kena ke basusi galong ba nio ina do semal jak andrio hadu semal jak atho habangi kenya ke average production lapan ni tang pembahasan hajar metric ton sipenai. Ni so tu taman baik bisa abai dei berketurut so ginong terero. Lem lang sukan penni. Nagalian so sakal jela tang minta kan plan bertemai. Kemalai spa san pukulo la depan penna abai dei berkani plan bertemai. Berkacingnya kepada nagalian sungi sakawi kacingnya bangnya kendu balang bahu sem aljar alpo. Hadian kacingwan hiat ma jaka klam COVID-19. Karena berada tak asisya
ya kani ke MCCL kebelah hak ban hang dam ru haduk ni si kipo pemerintah. Nagalian ke management ke tentang ban revive yang ya kani ke MCCL. Jidon kami ke additional investment ke basispak pelutang. Kenal baka pisah sokar kadai ke pisah ke jonga ke jongki. Kung kinomikman ni habdan ni ke jikit klik. Lesi nagalian ke sokar ada day bakan day ke taka pisah. Hatu ke danyam ke jinti kenapa nagalian juga MCCL kenapa sustain daladi ladi. Rena kalian ke jongi tang kawai. Kepada kalian ke jongi kemsima kingsting. Kalau mana kalian ke jongi kung kinomikmat jom pro alteri ki konsumsi. I kemsima syong plikti. Ia pensou siya kasokal jala. Bantay hamta makabede bat ka welfare jogi employees. Kasana ay burong ia kasokal jala. Kapag nagaway ka po si kuway pat raya isnap, ia kay pensou nakaliang jogi employees. Iba kumulong menta, ikrem simla kingsting na bede bat ka welfare jogi. Kapag nagaway ka po siya kuway pat, nakaliang siya kasokal jala, kajuyay pala ia kataka financial health. Nagbenta ki employees hangki hapo MCCL. Kena kalian kejungi, oh yang bengi pai abai day bat kejungi okam yo jam joki kun sama. Nakalian kejungi omla banlen, obun na pedeng Bakit in ay ko saat bidet. obun na pedeng joki kun sama ke kendu mausiang abai day bat kejung bamyo kam yo jam wala regila dep ya kejung kuliah kedang di boperper. Ngam menjur banong bakayo bakot kahiar tang hapo sarap konsumsi. Kemenyo iba hadirin kajingwan dia semua jangan COVID-19. Kayo bakot kahiar om tang hasora hendak haga jela kari para pentai hiparagui. Hendak kalian kajungi kuminong mikmat. Kadiga benda kajungi banpulsyang banyak trelang bat hipajba hibubun wala banpulsyang mankintiyo ya kayo bakot. All ni penslori ki kon sama berpersyang banyaseng ya ki kam lajong bagi jinglong no mikmar ko jonga ini sansan di belada ila persyang iban ai ga tiga mandu ya ki self help groups ki bangidang ko ba news pa tali keleng sodok ko konsumsi ko ba hapu tali ki video keleng sodok konsumsi bakini ro ki dikila berpersyang berketio ya kayo ko jong kini ki self help group members. Dan nakalian ka jangan ngam kuak syuk ang pentut ya irapasang banado mene bukli siyeng nga panap kendiat nakalian ka jangan kabayde bagapor magal kampmet kendiat dan nakalian ka jangan ngasun siya minagala banyay ka pabit hakmat jopi kum tipay ng sasang jong ko konsumsi hib barakoy magatay ak pinyo tarik jong banay baka pinsobha ban yashanam hagasyap jong mombiti pengisaw tu hibakadak jong mombiti kalong bertebe jing shan nagbenta kalaway ka jonga ka jongki berkumjur nagbenta kalaway ka bagsawan nakalian ka jonga wala ngam sikular haswa election mereka thong ka dan hanga simet wala nga poy biang siya thong jong jinjok haunu snem pementa pengidam ka jiterman ka baskem paling ba ka jambi ka jong brain na silindat paling ba ka jikal siya jong poy ba bubun wala pengin poy biang siya thong jong jinjok pero dangi poy biang siya thong jong jinjok ya ke pengina try ni akam meningkong nginang kampen janay ban nginang kamtari bahasyo pakitir kapasisi para boy kubiso kaketeng yung nakadayin uharol pamen kongset lakon na kaya hantay hasong syait halasnong panibadang ay din ng tinan ng saulya ngalapendap siya kajing kuli ya kaklas free lani kata kalawa pamiri hantay haksya ban kuli hantay ng saulya ACP High School nado ka kelas 4 hado ka kelas 7 adin bang pendap ya kelas 7 adin di klano jang ipajanga ngam simya masyo ban pulih henti nakadaw ba imay janga imasyo ban preschool nga kalakiw na sa social ban belang sini ban pulih ban menme ba pendap ya kematek sa school me bat ayo la ban teng susu ya kajing pulih di college dak bangmit hi ban ayo ban pendap hadu ya kabi kadaw kolong ngakiu seselong hagiti kipor nakadaw ba hasara hagiti kipor om padon watang ka school medru
nên là răng ya cái pulih ya cái hikai ngahap ban kir selong ban belam ski ban pulih me hadin bangala yo mempendam ya ke graduation ngala waktu macam tei bang ayo tei hati gon dibenta jom kesoka kwe bas soka jelaru hak bangla tei haskat kriya Ratri yang tei HMCC Factory, ratri kum tahu anasal dan kawan dia bat hadu apoi ke transport department, bang ratri yang ni hadu bar santai. Mereka ratri kum inspektor, kum tahu district transport officer, bang hal santai. Kum uas tan komisar dan ke transport. Hak citarik jauh belai banintong jauh kesedang hajar agui. Kublai yaki kasdang sara borokoi. Kublai yaki ni dalam hane berkunjung yaki tu dibaca sucam dibaca siapa lagi kesem lembah jokai kekuatan sawah. Yang hane kum beriu bertemai bana kapati bertemai. Kum tahu beriu ubadai nak ketahan nak dia kahima jangan kahima sara. Kadang lah kaji temu bar kaji ni cegai. Kumno, ban kentiu, hak bentar bedai bat, keroi kepa, jom ketain sora, bat kepan sensihi berkuai. Kumong, kadai nak kapati kepa ring dan lah kejong kajanda. Ibun kajanda kepa nasi bangkan hangi baru, ngan melama benda ID bor kepa benda. Kepa kongsan, kepa kapkan halor. Kejengking tiu dan ya kejetan pista tang hane hakasora Henry hakapanasi hibaroi ayu ngidan hane hasora habni pai sa kejinang pista ngimdan matan koi kestul sarkaru hane hasora kat kejing he jang sangsara kapsosi kalong ngimdan matan koi ke government school ru Ikut ram ya ke mission, nado ke ram Islam mission, ki Catholic mission, ke Presbyterian mission, ki belum berat, ya ki di school, ki belum ke temai jauh ke jenang nista, hang ni hak tain salah ibu kawai, kentuk hak kendem. Ngai yang sosial kenal di bakamkan hak kendem, ki danggan hadu muda kicdom, ki baham padon watang ke school ru, ki baham ya, hadu. Alai kilometer banpoi sagi school. Ndai ayo bangi ke ramnya ke division. Ke belawara ya ke syarat dan jenang start. Nago department swa. Bat lungba ke dia ganti jong kami kaya. Ha ke ke san ko Islam ke balaber. Hande hasara hoi dan yang kata government kare, kasara government kare. Andai hatong ya jangan ban ko ke balas. Ya, sekedar sulbat kisama pulih. Ketika gaman galas, kapan priang dan riu sepasan riu kisama pulih. Ban ngidang dan kam susu, ban kentiu, ban panhara su yang diberat. Hapo jom kali kasara. Hapa iwaibat kisama kibangga wak ban rong hangke kasara gaman galas. Bakin yo ban pulih halak sedang lejam. Hidangkan ya kebelat sealai keli hangi hasara. Hidangkan ya kebelat hantai rangau. Hidangkan ya kebelat habau jerong. Hidangkan ya kebelat hantai hasdam. Hidangkan ya kebelat hantai harai mintok. Andai hak ini kesan kueser yang tijang kasara terjesi bak kejelang bakalia. Ngidang guna ya kelat jenang distar. Hapo jam kali konferensi. Amara kapati dan kedikle kapakia. Idannya ke jenang nur. Idannya ke blueprint. Idannya ke vision. Nak mentak nur kecil dan ya kini gran ayu boleh. Ya kikun sabla. Bakikun tikti jompi jom katain sora batka sora konsti berapa wei. Ini kare ke wei nak bentar. Jika makwa apa syahidi. Alor ke jingku jom ke kapati jongi. Banga kum kededit na kani kasora konsti. Ladang ibu kabor bentar ke ganti.
Kebanyakan maka puan siapa mungkin bin ke baru nak mungkin halau kecing sekali kesakar hadiang jong kekoi kekia. Ngidan hangi hasara ya kasih si. Dengan kali nabi kita sara mat kepensi hi berkawai atau yang dandang mereka kasih kalau yang mo ya pi kita sara berkawai. Ngidan ya kasih yang saya halareu. Ngidan ya kasih hakban. Ngidan ruang pei haswe. Atau biji sakri jauh dari kasih bagi kasih kalau yang ya pi kita sara. Mai mangkapor pun mandikap bahkan kejimpang ke bakam serius. Apa kerja kejimpangnya kebayasan. Ibu dikap kebahan ni hasara sesi jumlah dan sebar berhati seselong. Apa kita seselong kejinggot kebubun. Kebaikan ini kampung hadir dan kejimpang jom ke COVID-19. Kalau kiu dah kia arsyak lasyak. Anda koi hasilong hasilong nampang. Tin koi kejing siapan hang hospital. Hak leh sekitar sekolah hujat. Hak bagi bahing sem jang kejing nampang. Siapan selut deki hajar banle ya kita sekolah hujat. Anda yang itu di darah yang ketiga sora CIC lakitiu kedan sak civil hospital ngangai. Bagi doktor ken kampun, nurse ken kamdan, kijing dia ken kampun, dawai dasin ken kampian, bat mesin pada inak mantaban subar ya ken nampang nginyo pemandra hangte apa jang ke sebelah hospital. Kanira ngapan le kunta, bandra ya kejigku, baka jimtoy, om tang yang sangsara, andai ya kitain, dibakai saudang saupun jang ke sangsara. Kali kau ke thong kabangi kung kapati gidan larang ilaman thaw sarkar kita kenti ni kwa badwanra kete kedan suki pasuki omdei bagdei kita kinolai jadu banai simet ini ke ibaro handai suki pasuki ni kwa kete kedan ya gani sakti ka sarkar haka yang berkoi kakya kepalanya kan kalau halal sebentar kedai bat gila item giliran tentang bagi skill nak lakukan bersebat sepang KMCCL baru dia orang di belanja jom kita seorang nganggap orang di belanja engkau berikanlah item ya kita seorang larang iyo kam iyo belanja larang iyo kam kumulong empat pilihan. Ketika kau kebentar keban, ya keban ikuat masuk sekau sepi di dalam sora dan diwebat kebentar ke dalam sora. Bah, hapor doktor mukul sama rendah baru doktor komji kum nomor empat nak ada kain sora. Apa dia iya kejadian sesuai jam ketiga MCCL. Bila ayah kekeran ke bawah pramunya uklur. Kumno bagi tim yang ya kati KMCCL. Kumno bansil ya kap turun ke menteri bansil ya kap pasca jom KMCCL. Batu waibat di tuna di badan hang for jom KMCCL. Nidwi ganti bakasan area kapra. Ada yang kejimuan jom kesakar berlawan ke NPP. Nimut baka tigang CCL kanang kanang san ha jingkre jengka hendrai lakang dam temban kai kata apa penung ya ketika CCL batang sudan babu ya kejenge ya kit news patam jingkre jong ketika CCL kadau kejengkang ketika long maka dau jong kejeng bom yo dewyong Malaka sarka kakang yang ketika semen factory kamdai maka tahu jauh kehidup jauh kebesin bagi kita jauh ketika company mereka day nak minta keji bomyo doyo lara kita ini semen plan datai jaga years pada kebasi kau itili dia doyong bagi penmi ya dia bilang mana kasih kemajuan menjual kai kejengnya ya kesalka ban kandam
Jalan kejong kekarhana kabupaten Hangni Hamamuluk. Hak jaga mengenang pun mengenang kentiu kedan yang kini ke MCCL mentah lamilam sundan yang kita baro jom kini ke MCCL. Kalau mereka ke solusi man perkat yang kini jinglek syukur jom kesokan hak bakal diilam baro yang kita bang baru nah kini ke MCCL. Lalu kesokan kalau pernah jingpit mani permission ya kita ke keadaan hantai nas jaga hills man bandra de yom ka sabah de kejela kumna asam manakala ka kijing bagron ra yo do yom nak benta ka kakha yom wadam hani ham sisel hani hamom yo ka daw kolom baro bak kamdan ya ka political will ban benki imbiang ya ka di kasimen bat ha juga program dan ya ka di klik na kabita jom phi kinang sora kam nang di klik ik ma ka hun ba kinang sora kin dukam kasnong sora kade kasnong menswa ka bai ka pom tangnya ki briu nang ni na kasnong jong andrei ki dei ka jaga ka bai kam ki briu ki lawaru hakin ba jangan i kumba ka sokar nata ka sokar endi i kumba ka selalang Bat kita jika kena pembi deburan nata le jengke hills ban kandam yang kena semen factory kabupaten Hangni Hamamuluk. Kai kebangi i kata. Tadi kani man ngai sumber bagi jika sela jom di bawah jebah le tadi kita ke high level ban kang sundan yang kena ke karkhana semen Hangni Sora ban pediodom yang kita jika kena sampai jengke hills. Ba yang kursan ada. Ngapa bankan sepan dilarai kam jam kini tahan sora abangila dona yang semen ring dan bukila di dalamnya kebenta ban pedim yang larai kam jam Hangni Sora bat diwe bat dibenta di gua apa hei susu yang tourism ban bandra ya diwe bat ijat di bangila ban aikam jam yang samla di gua pasang yang di micro industries Gumma ka pembi ya kayet ya bilor nak ini ki baru sebagai dan pak Hangni Sora ni baru dan segi kata bare sebagai lapas senar nomor Hangni Sora ni dan ya kemaru juga bun nak bentar ban aikam jam ya kesamla dah ka kringnya kini di micro industries lesi naikam ajam ya kesamla la kemlo hako sispangut kata lagi jingwa kami kum kepati batung ngapun bukan diri bat kado apa mungkin siapa sport iduna ya kita tindakai bangkit kedan tindakai Hangni hako jangka sawakan sensi Andrei bidan bun ya kisama tibadan ya kasapu kapong agi tindakai ke fair kasutu Hangni tindakai ke kampau datang ke football Andrei bidan ya kisama tiba banyak ya ke football bat wei bat dibenta kum ke cricket kum ke badminton ke volleyball ke basketball ke athletics banyak kuat badang ni sekarang nyidang yoi ya kisamla banyak lekai akhirnya dibenta nak kali kata cara jadi ngasal seorang mengamupi bangi dania wei pria dengan negara ubadeng nanti nak krisdam ubaya mi minta hak nega Indian Super League bala tiba on bitu yo sibet kami nyu steng kandon kejingale deng kata ka football club tengah goa kabo new sama udan banyare persya ya ka Bangalore football club baru new day nang ni na sistem nasara ngiso sarang bandan kum gini isamla bang kunti bangin yasu ya gini isamla kan nipat hak wepat jinakai bang saya ka jang ka sakapong bagi dewi sport Hangni hakapan cara bandi tu kepati dan lembah jang ke manifesto hakapan nitwa belani wan kebor dan lapan house of bangin bu ya ke stadium haban la ke wei ke blok
kebangi kebakadan buat ani yang seorang minggu ia kawai ke stadium kata mereka jangan lo jongi buat kular jongi nak mentah kali election kawan-kawan mentau nai akan penyau tarik buat kado ngan grand sepang kali ke seorang ayu midan ani yang seorang bila tu yang baru kali kejiman di ani yang seorang gidan mentah kata sekolah kayu buat ke school St. John buat ke state bank nama sau buat kecikan rama jadi salah sopan gidan sampai ke 6 seorang oh gidan yang kayu seorang bapak nama ni ke tanjangi yo iru balap play kemai ya kan kayu dan siang Andai ada mentah apa yo iya gitu semua waktu apa kayu seorang ke kemai kata tadi bahawa kayu iya kestin kayu bahsora latok tengkeng dau sora sora ada keteng yang ura kongsi keteng maksud player nam keteng sora kayu sora dan nasa hantai haumleng kayu umleng baru tau ura kongsi ujuk semua hantai bandi yang sora maksud nang dua tahun dia nam kesora lani kayu usah jam ura kongsi But, bisa satan kecenderung menjadi isu hanya seorang. Anda jika ke bagi lomba bangsa ke boh hanya seorang. Bila do entah. Keri jang kedot berkenap jang seorang ke peta sirah. Nidot ayu seorang. SDO Civil Servant seorang. Seorang CIC. Kamu tahu Sierra Cement Limited. Di division Makaya Peserta Kapten Pesawat Division Kasara Gomang Galis Renhai Mentah Keadaan Syati Syasila Konstituensi Kisdong Berfani Ladolut Nado Nasoliang Bangkisim Maumur Saisopen Maudang Hauswain Sofni Kun Madan Renggut Layang Ladut Syati Syasila Ifa kompetisi bernama berdiri. Bawa dan Iwan Hakabal mentah hak election kawan-kawan House Step mentah harap dia balik. Ladang Iwan Hakabal ladang kemang long. Ngin kau kakak dia. Ban rakyat berketiu dia. Ban lain nak ni karya jangan kasara kebensi. Basaisan pan kuat kawan rakyat kita nanti. Sahaja baca buku jeli, baca trijong kata konsensi. Suka pakut. Sikit. Dekat tu, bahasa di baru lada bila bandan kabur. Ini rakyat apa yang konsensi. Lembag jekan baca India, terkadang long. Pada ini kita mungkin nak kita Longdin Jami, Ompang Sansnem hadir. Menai dari Santo Batas Bakal Benawan. Maka ini kalau memberikan guru harap Ompang jadi mentah dari Jakawai yang bergurau Batas Longdin Jami. Ditangkap dia kemudian maka buat mereka saja semua kublai itu kepada kublai semua. Balai bangaji dia kesan kongres. Kesan kongres kali ini kecil lain luar dan kecil sensar tidak oleh. Maka nanti dari kesan kongres ini nanti kita mengambil jemno. Kata dari kesan kongres. Kat penginanya kisah. Yo iya kecil lain kesan kongres. Syual begini snow bakarian dia. Kongres apa dan apa buat? Kayak dah ini lembaga 6 schedule. Shortly snow kalau tu lembaga 6 schedule. Kamu apa? Kino diberi nama. Jangan kami kelihatan. Kita boleh tribal kimla dia cakap kami. Kata dari ke 6 schedule kita nombor senang. Kita ke saudara senang. Kita kata dari ke kongres. Hak jelas ini. Ia penting mau apa? Yo jelas jangan usah nak dari sepanya buat. Yo ini kamu ke kongres. Dah nehu dan negrum kaya HM. Ia penting mau ke berbagai spasi. Sebab baru ya syania. Nang tendang nek kamu maham syai kamu sar pada dan belah spasi layak dengan. Nama selalu berada baik, ada benar bispo, ladang dan belah spasi imla dan tendang. Kawai pada
Kongres. Dan perkenal kita nak puan di kebangsa dan coalition kadai kesan Kongres. Hak puan kami India berdua kaitangan hi kuandai coalition. Yayo Kashmir Russian dan Mamata ajak nai. Yang kita kesan Kongres hi pendang kampanye kesni hendak kelak le. Ini hai maka suara konstituensi ini. Kan read water harvesting by Dr. Nur Pumji Bangkuan Buar Blay ilawan rak nengkong ya ben bentar di nang lek siar kiaro kesenang sarak senang betul selak tanau perkai dan sang selak ya kok syatri kok jatri kok plastik pang surah dan ni kuat dari kuat yang buat yang rak sebut di project nak tak read water harvesting kemudian often so sarang tang betul selak tanau tambah yang kedua oktam ini ya masalah tetap kesenang Papa-papa kita kena, ditong tong lagi sekumpa, ditong nakuan, pemalang, mentang dan mensyuk kedua baru kami kedung. Ya kerana kita station yang lain kuat Mountain Tree, dempet square mau jerak, kacau bisa cari lagi, nak tempat hati kencing, kata dari kencing cukup baik sampai masalah konstituensi. Yang hai seni baru baik pun kita belah, homestay, ni senai kilang kumera dan si ublay dan si ubreo hakalah betul setiap. Ini apa yang hari hafal sama konstituensi kat sebagai pai idang penara kat Government College London konstitusi kalau mereka seorang college di office kalau kaya ada syarat konstituensi kat seorang kota ni betul ni apa ni bukan distrik ni tu headquarter seorang ni buah no kat infrastructure London di office London hangna minggu kat distrik lepas kau pergi ke Pak ni buah yang jemali yang jempi kat distrik lah malam là sạp khóc kalau tu buat kami kalau lagi kuat syarat kali tiap minit nanda wala sibe nanon ra kan minit dawat yai tak kami lah tiap metak syuyang kerja kan sempat dah dia nanda dia lah sondrak minit kata dari kerja kelar dari NPP yang akan seorang konstituensi kalau tu sih malam kami ini masih syarat ambil nama santai benar Januari ngarap pek hati ke mobile balik ke distrik. Ia kebuan di kena mata kawan ke COVID, kebuan di school drop out. Nyatian mobile ni, nyatian pagi kikuan ni, sewa school ni nyapa, kata kade kejengkian, jom kejeng kuliah jadi kena. Kalau susi kalau dan dia kata kejengkian, cuma pakai mau itu peserta kepada paspak hadro keluar atau COVID. Nyayo ayu, seperti COVID, kata bapang dah PPE, bapang pinang dah dinos di dokter. Nak cakap bersama asbab sampau belayar kepada dia ada jasden. Telada menu dan lepas dikhiap COVID dayak dikenal oleh pihak dakwah. Habis barang salah berulang menyonai syai kerja atas asbab terulur. Ini timah penkenal UP bagi seluruh luar rapat. KIDP, ke PDL, ke HSBDP, KIET, ke BPP, ke IEP, kan apa election bakwa buat. Apa kerja apa isyamati ulur syah nyata syah syah dikar isyamati kar bangla aku lakian ni kita pada jadian ada kena sama si demi tak dia bekal sipang lah syakir sipang lah YouTube news sipang lah tadi bola hak somsian dia si tayo ni si benai kamu susi kamu jangan pro nak bentar itu mensia makodor sangat ke bangila dono dalam syak setiap syak penuh kita hilang kemudian dalam kita hilang kemudian jayu dalam syak siap atau syak penyap kajing jangan kok mulai bentar susi kalau bagi pai tak kasih jemi dia kelet kenal tak jalan jemi kesensyar ke BJP mendai ke NPP let government lada undang ke BJP untuk terkarya ke BJP ke kuat menerai kan jelas dia kan dia macam dia kan jemi kawai kan yang kau keketian kau kejengat kenal kali dia jemi kejelas jemi kesuara konstituensi jemi kadai kami kawai kena dibuat kijai negeri dibuat keketian dibuat kebukti kedustur kai kena lagi tumbuh setiap dan lagi kena dia kata dari kedian dia lada ke BJP kau buat dan rakyat UCC kai kata UCC ke UCC kadai ke uniform sebelkon dan yang uniform yang ikut ikti jemi dari pakpul hak uniform hak duty perturan mujar barakat kemut selesai nak tadi jemi cepat bak tunjuk selesai dan yang ko dah kayak PM kai pepen
kaya sepak kau ya kajak kau kan tay baik tangga kau itu sudah kamu lara BJP ke isi yang ni hijak penriau lepas nilai orang orang yang kena pasal yang hijak penriau macam internet lara orang BJP ni hak dengan tok Hindu mitu mana-mana penitu ke penitu yang tok kadang penitu penitu pastor penitu penitu mana penitu hak yang tok Hindu culture dia ada kawan tu mesti tak baik lah buat ada kawan yang kena ke UCC ke ajak dari tok bangdai syuk nak kemih ajak penriau macam ni ke ajak nak kemih hak nak puan kasawan ke syamsang syamang ada kelalu kaktian keteliat yang lah syabang terang kasih ihak bangkran hindi sama benda BKMA yang paling mistake ngilap balada kaktian ke yang balada kajak penriau ke yang kaktian ke yang balada kajak penriau ke yang madang yang nak benar kami kaktian ajak kajak penriau yang jangi kan siap dan apa ni pai macam ni ngilap balada pada aspak pada seorang dan syam surah nasional kembali syani bilang syam kulit tulai dan hirup kami sampai dan boleh tak pilih kairu ani pangsentai jangan mata bahag dia akan dibiat tahap jatan nah apa nama resmi dream syabang nasional ani lah slide apa buat komen dan ia kam syam dahulu ia syam saling tulai ia le syuat tenai ia kejakan kata syapok kata sejarah ia le syam terau he bawa ia le syam priang le syam pasniang lawan kai kata tadi kata constituency ni syia yo orang ngat topang nama ki baru sepak sana dai pergi pada homestay ke berjencar ki dai ko belah nama ni dan ia channel pun kena rap ki en sang kau dekat sini ya tiada dia kamu nak 8 kilo dan ia channel berbelah sisi duk belah ikuan barang dalam sedang kalau jumlah pastor dan subdivision jumlah itu kenal ni batang biat ya ke property TMC tu nam yang lama jumpa TMC untuk doktor itu semua bukan penduk kuat ya kirang bersenam itu kenal ni ke kerja aku buat dalam nama kata begitu tu bukan kelak saudara kuatan di Samjian Samjian si benar doa surga nak angkat nak salah kata dari property TMC lada itu penriau Kajim orang jommu belum sesuatu kesuanam yang belum kena pokok jenuh dia jenuh. Kau coba aikin itu naik kau ini lipat. Sampai suiba. Ini keren beriba yang berkenal tiba. Kayak kau belajar. Yang tua makan jabia. Kayak kau belajar ni. Yo tadi jokni kajai beliau jadi kalau kinam pokok jenuh. Kajamu Kashmir masalah ada kasih. Mentakan kelai yang tertulis. Hama kau baru jalan Jammu Kashmir tapi Yashma kita di hill station kita di hotel kita di Jakarta Jakarta. Berarti sakit deh. Kan dia ini jalan ini penting kelai yang tertulis. Ada ini buat condition real. Nanti aku nak lagi ke election. Aku nak pergi terilang. Tadi kuas kata, bandang tadi kami kasih tu jangan ambil kata mereka kopi tu kurang mana apa yang kau buat kan pelai high school nak tadi kena kantai ada kelas A ada kelas 12 kan ai jingar api kilo kami lai hizar naik dari BPL di bawah no dalam beliau dan senang kan pelai yang kau bayar lai apa poin nanti betul kan ai kita ni dunia dah pali ni bahai yang nak bentar kepada ding bahang penduduk ibadat yang kebongkar nama kita wan tu buat pakai ni lah boleh dia lagi ni apa nak pakai dia asam berbuktir tempat dari asam baik dia masa itu dia nah jarang masuk pelan untuk plastik nak kantor pelan sudah kada bila nak siap kata kadai seorang konstituensi ini dan iwan jenis seorang hukum supaya rakyat penduduk dapat dari gambar AMC ilok mengailak head ada pun lain dan semua dan lain tu dah ada iwe hawai tu baru lama banyak di pasal tu sana bukan di tindak sudah sedang kita konsultasi nak apa hafal datang surah hafal konstituensi dalam tentang orang seorang ni om lebar ke konstituensi ke surah apa itu surah ada bantuan apa itu surah di hospital di toilet di dalam di colleges halai lepas di dalam kambing seorang awal itu college malah profesional konstituensi di dalam ni dalam yang kita nikmat nasional kalau kita bersyukur skim ni dah orang lekuk ni IFP lah program tapi lah program skim ada dawai lah ada dawai mereka tu bikin syamara jadi kelar skim tanpa ni boleh sebuat kalau korban tu punya kita kesana punya terek tak banyak kesana bukti nak mereka jengkelah
Kini bagi baik kerja kelas. Pada pun kena penerian mata, kajai penerian jangan tak question tu. Hak aktif. Di belawang najan pada jengai jangan ke konsensi. Di bawah ini kebanyakan sakilang ya gani kaji ngelang. Agak banding kau ngapan pau kajing semua. Ya pergi kipat ba jauh ke sora konsensi. Bagi legit yang kumu MDC hakas nam arudar kakendai. Walang laram hak election MLA hakas nam arudar kakra. Kumpang ajuang bagalele ke election kebeningkong ke jalan nado kasnam arudar kakra. Nalele Andrew teli ke election bat kani ke election kandai ke bahinyau. Ngaram lai teli ke election lai teli ngajok. Henry wala ngamat ia ke jingram. Ngam judo jimensim. Ngam ju syong type. Ngam ju kenrondin. Hakabangan IT yang ledi. Nagabentaban syakri ya kani ke konstituensi. Walang along kung MLA, walang along kung MDC. Hakano ka kerdan ka papigit pa ibit banbut banbu nga ay ya kajong kajing syakri. Ngam jupel noy ya kay kabu ka papigit pa ibit ya ka banbu Nasmongo hadu kata-kata bahkan dikakenti ke pemata. Hawalang along kum MDC. Henry ayo ya kalang bandong klik du jong ke district council. Bat hakabaya day. Bat kani ke election MLA ke pemata. Balai ngalami biang sasisin. Banyak kun ya gani ke election MLA hagani ke kenti ke pemerintah. Ngadon ya kinongrim. Ngadon ya kadau. Bang ya le biang ya gani ke election. Kabanin kong ngadau kabang ami syakmat kalau hadin bapiki pajba jong gani ke sora MDC konsensi bila penjok yang kum UMDC. Kani kalau pli kalat ke kabuyana. Bangampadai ban syongtai. Bangampadai ban randir. Bangadai ban yakun yang kani election MLA ke pemerintah. Habang apain hakajingedai bat ke konstituensi barok away. Bat habang apain ya kajingnya day baka dong klishno ngakwa ban keren halor kini ki atli ki bentar namar baya gani kajingnya tay lapan bet da kadong klishno ngasno banagaliang ke jonga ngadiban fokus su kendiat hakajingnya day ke jonga baka dong klishno bapi kong kinong syongshno jong gadong klishno pide ban tip ban syai haswai ka bapinjit yaw no mikmat hakajinge day jonga bagadong klishno ngaday unong syongshno ngaday utraidong jong gadong klishno bat hakajinge day bat karoy kapar hapo gadong klishno Kumu MDC haibor ibaret ijonga ngasokmen banglayo banyetroy lang bat ka di gadong bat kirang ba so ka ni gadong hagababun ki development scheme haga di gadong klishno bat habagaken kelum tang hagi ni ki sausnem
ka MDC scheme ka tonga ka di Dong Krishnong kala jandak sikrul bat kidang dandru tiba nagaliang ka tonga kung MDC ngadang mang nakabenta ka jimbet jimbiang jong kani ka Dong Krishnong bat akabayday bat kumno ban kentil ya kay kayap kakamay kaji jogi paiba ngadon kaji ngedey kabajan bat kinong snong jong kadong Krishnong bat ngamlaru klam da penpau hangi ya kajing snongo kajonga ya kinong ya kadong Krishnong ya ki paiba jong kadong Krishnong kiba ay baju ay ka jingker syam ke barat ba yang haman laki election bat nganang kermen ngadang dan ke jing syania ngadang dan ke jing ay ke baskam bawat akan election ka Dong Krishnong barakaway kan nom ino yang kumba ngaru ngamju ino hakipur barok bara kajing ini kabalong barok kowe ke konsensi baro layak keren syapang kajing sadingin jong ke konsensi sora jan baro ki kandidat layak keren ya keju kapan ngaru nganu melalai nakata nama ngiyeng nakabentang kaju katong kebaningkong amla klem dakren haka jinge day bat kajing dawa district baga kwaro bat penken mau ya higi paiba baga jing dawa district lasdang nadu kesnam Hajar haar haka por bau doktor mukul sama ulong chief minister kemudian ke delegation hapo ke jingelam juga joint action committee kabangila form hantai ha office jong CM sora hakaba imama kaubok masyamoy ilong sherman juga di JC nado kata kapor ke jing dawa district kalanang yai teng hadu kani ka khidmat ke pemerintah ngakwa bang kren da kabasya baka jingdawa district kampat kot baka jingyo district ompat yo kata kwa bang kren da kabasya ka jingyo district hadu mentang empat yo namar baling ngom kumta maaf yang amene ibalan yung bausi minister ladap declare Henry nga ko aban krensya yang ni balada day bala declare ke district sora kadai bandan ka official notification but onumla banrai ke district klaim ya konsul but ki stakeholder kita ki stakeholder ki elected representative John kini ki atli ki konsensi klaim konsul yaki lada klaim konsul lada klaim ke jing menjur jong UMLA juga sora atau UMLA juga sila bagi arwat ke MDC on nampak lah ban declaring district but Wideiro ban soto Yau pun usam jong the district. Day benesyai. Lada pion bang kasora civil subdivision lada kentiu kerdan. Syah ke Kerdan district. Kae ke Banjapat. Ya kita kisnong kibahap Syabar jong kasora civil subdivision kibahap hapo ke konstituensi Baro Arteli. Kidon kisnong kibahap hapelusla konstituensi kibadai nasyara konstituensi. Kidon kisnong kibahap
hasora kersi kibade hasora apa penuslah civil subdivision ke kebaja ya gini gisno ni habane syari ya gini but kadang ka kriteria aga state government but ka konstitusi aga way ka konsi on namla bandon artli ki district na tharai di sutu pai bai kata bahaga ju konsi on namla bandon artli ki district kabumut lada kani ka sora civilization la declare sa district ka laikot non kanri ka khadar mer ka omtli ka non thomai kini kinamla banghap syabar jong ka district nomor balai nomor baki hap apo ka sora konstitusi takda masaong ipi bakat ke kaniga kam onnomla banrai haga dei banyak keren ba dei banyak pai ba hadu bandai menjur baru ki stakeholder kabar aga jinge dei ba ke MCCL nilai keren nagapor syakapor nilai iwat haki rensan yalap election haki weki konstitusi ya ka isu MCCL layak keren naturai gila iya ki social media ba ya ka ide ka isu MCCL wat haki weki konstitusi rupiah keren Henry ka ka baja haki niki sansnam halor ka jingedei ba ka MCCL lingkot Ar-Hajar Khadra ngaladep ay ya ka warning agapor bagay ika MLA election Ar-Hajar Khadra ngalong ko kipay ba jabatan sora kenmau ka MCCL menta ka don ha ICU Henry don kiba persya na ki ang gumno yung MD ka MCCL ka ba don ha ICU day wa titos ba don ha ICU Henry kay ka ba jaman da hadin ka Ar-Hajar Khadra kay ka ba ja sange kajing permi simen sange kajing yok tulok kinong trek mentah hang tedam ke MCCL haba keren ni ke MCCL kakta sibun ni kemensim ke coma namar balai ngang adeu kena simen lah itu yang apa kadang di school kiong titos udah kena simen ngatip kay kajimi kay kajinyo hapo simen kakta yang ini kibalong beliau napo MCCL kakta sibut nata kadaw nilai keren wada kapor bang mongsu MLA ndai komu MDC komu CM nakapor siya kapor ngalet ya kendu yaw chief minister bara kajingnya dai juga jingyo tulok kabaar kurul manla ka kotar logi pi kadai kajingle syatran jong kinong tay simen hante hasulong kabagi hapan syatran banyo ya katulok kabasipo aja amday bapenkeran mano-mano Mredei bagi nantai sinan kini banjau amat kini banyam hangte hapo selong ban syatran hapo selong mano badan rekat bagi nantai sinan habagi syatran selong mano perjuangan anda sim yakin nantai sinan habagi syatran selong na kalian ke jangan kalong wala damam longshu uno mikmat lani MLA na judon rekat banga jukren na kapor sa kapor ya gani isu kay ka juba na kalian ke sorkar habang yang lain rekat baki hlit ng sensa
bani kendu isi minister. Ulong badan lain teli option. Kawai ke option kalau ban khang mo sindan. Kabar ke option kalau ban lek ke joint venture. Baka balai kade baka privatize. Lani ban ai private no. Hadir ngayui badan kejingan keren nak kalian ke sorkar baki orang ban lek ke joint venture. Nak kalian ke jemaah kejingan sisa. Ngam kuat joint venture, ngam kuat privatize no. Ngom bakat government. Batidos Swindal Sasan Binet. Adi. Ngom bakat government. Kadai bersim kejikit le. Namal ladaki private company gila berseng alai teriki karkhana balai ke sorkar tanggawe ke karkhana kamlaban banian. Lomba tangnya kawai ke karkhana permi dobilat kamla bat peniat kumno kan peniat ya ke state habat tangi we karkhana romla ban peniat tiga jinge kabangi kum kipai ba ngin hap ban perkhat tiang ke jinge dei pakai MCM ngam syuang tangkat ni balada dadu mentang kadang yok so baka siren kadang pak tikat baka silent kadang pak ngangit baka dangdon ke jikermen kasyong happy kipai ba kasyong happy kipai nak kalian ke cuma ngalaong ipi punta bak ngadei ukna simen ipi sutu kaya ka bang ngadei banle pai syaka kuat ke kia barola ya keren ya ke jingdon kam ya ki hospital ngim kuat syur tak ke CSC nawar bakakat ke seorang Bandung dan tangga 100 bedded hospital kalau ngejing lerang Dr. F.A. Konglam hakapor bulong si minister ulabu yang mau nurem dengan sispa jing dia Henry Isusi bagi sokar kibahadin kim sumbudin ni kali no ke jingdon kam ya ke sora konsumsi ngidon kam ya ke 100 bedded hospital ketika CSC ke dalam kejingduna wala ke jingdong MDC ke Jongaru ngalai dan ki bagi hospital nak ke MDC skim ke Jongaru ngalai gawe ke ambulans nama balai bagi orang bagi sokar kamai ambulans kanu-kanu hakapot COVID ngalai gawe ke ambulans Hai syaka puli ke putih Iba Emily menela announce bahawa sian on sayo ya ke science dari ke Thomas Street Henry ke jingang dulu ke jemaah kalau baka time shedding nani na maujirong layan kot ngide bandon ke way ke Community Government College nama ngimlakan community bagi pat kidong hikek sama kuli gizui nado kharas dong nado lain kuat nado maujrong baki one class syaduk ngidon kam ya gawe ke college hangte hapo maujrong lani hagi than lagi barang bila jid ka sin ka bar barang long MDC jongpi ngalayo bandong kong siam barang long siam ngam simple leran ya pi ginong jid ngalara ia keburam jauh kesora konstitusi badai terkadau baru ngayo so baju keren lele election giong haba jid ekonomi kmat jid kiban tawan ngayo lagi bangalong MDC menta ngalayo ban tau south teligian karena kini kilai teligian kini kibalayo ya ka jim menjur jomulat bak menta kilalongan kawai ketika lambil kawai ketika village development council bill kabangi aibor kita bersnong bagi nyo ya ke direct funding napo dali bak kabalai baalan menilai keren ya ke solid waste management bahwa pada itu ini tutip bahwa uput usam jong ke schedule area banpek ya ke sanitation kahap apa ke jimpet ke district council kenapa kadang
Batidas. Benar bini. Sami. Nakadao cuma bakai SP Committee nilashna yang Solid Waste Management Bill. Badai na makin ni bill manta. Bagi sahaban form yang Solid Waste Management Committee haman gisno. Badadin bala form yang ni nakadang District Council ngin sa aya ka form. Siya gisno kumnoban manage yang ini ke sanitation na ni ke jing subay gisno. Bana jingnya deh baka Solid Waste Management hagani ka hima. Nalaya keren may baalam na kita gibanay. Bagi lalay ban inspection, baga kwari ban itu, baga labo ka scheme, kabaom dunay ka sikl nakabenta ka Solid Waste Management juga hima sora. Kini hikam kendiak di bawah sekolah dan produk haga jenglong dan desi. Dan mereka tanda kejingan nut, kadang kejing terang. Om tak mengenal emily. Mereka orang kuat benong unong tawai. Nama mata kadang kejilai kejinge, kebajat beri begendu, kebodar isu, ke influx. Kajing penrung, ya kakitin kasih, ya ka-HDL. Tidang dan sibon ke isu. Nama kapor kalang kuat. Namyo ay kapor kan translam. Mereka nonton kumbaharkan tabahan keren. Nama balay bakan keren ya ka-sanslam. Pang-4 minit ya ka-4 dia. Nama hapan keren ya ka-sanslam. Takadaw, maong ipi. Lada pijit yang benong kum Emily. Ngampa benong no Emily buat tedong jenglu. Lada pijit yang kum Emily joko sora ngade benong no elam. Henry bangan subut tedong bangan ap ya nadin yang nure ngamtre. Nomor balai tahat stan senam ngalap mikmat ya ke sora konsumsi. Kuat, baka sora kongsi ke baju say, ya ginomela, bahagi ni kentiru, nak kuat balong unong elang. Baka parti UDP, kepada ke parti Troy kebahe aku jelas, bahagi ni ke kentigi kuat balyalam ya ke sora. Ikonglah kentiru lawan mana, baka kongres ke prio ya ke jingla yo negati kareng. Na menjuri kena. Hendak kita pun kenal. Deka sengrong UDP kalau penyo yang kejelah lejong sampus nem mensua. Abang yakun penyo yang kejelah kan nomrem kejengi kelong bangin sensyar daladi daladi. Omdei bangin sensyar aki beriu ki benabar. Banuan batai beriu benabar ayung inlet. Hendak dia tangga sengrong Basoto yang nak jongga riti ke dostur, basoto banyada yang ke kendau bersiap, banyada yang ke hotlong try ke jongi. Dek berlok dan berikut no, nalai ibu rambas no yang biang yang berpun saya, dek soba rambas no, ailat tamangan siom, yang kipai ba. Hakikat san senang ke jenglong mengikat coba soto, ngalap penong ini, ngalap pendom ini. Ngapun susi let's say. Leha kini kapor ngong tung ini ama ban ini klet no. Tung ini perkat nak bentak kalau yang coba sorak susi. Tung ini perkat nak bentak kalau yang kapar coba tan. Klet no ya keblada. Amar haga jinglong beriu ngamlong apa biang. Hendak ngadan tanggo eh. Baka kalau ngajing ke jona. Kajing neskam ke jona. Bangan syakri ya kali ke konsumsi. Teh apnya tarik. Lek aku jaga tiap buat ke jompi. Bapin syan ya kesal. Hagadur coba bohong. Hagabom. Boleh. Nrewut kinong nikmat para kasihara idan kajo kabisan ban ikwa ban pentrero ya kajo kamisan. Kata kalang kamisan ban kentil ya kari sora kong kawai na kiri kiban kawai kari kaban ide ban snow sarong
development ru gila dan MLA barin gila tristam but gila dan hakne ka stage haba bro gila dan kedinang jista haba bro gila dan kien kisam kibalasna da islap but kibas kem banyadan uslap kasni hanre idang idan kam nya ka development na kapos rapor penyada yang ni buat kiwai pat kinong song jom kiri ke partai but kari India hi perok away asal dengan betai tikwan dibangkan mengam taksi nengkong ini ai kuplai kenya iba karuan lang ibarat penolong ikan program rentak pada konbon jom kiri in ai kuplai itu yakini ki perlap dengan badan lang ni dah kebanyak hak tilang dah kebentar ding yola dengi bangindan hakane gezaka ya kublaya tiba ya ini kebesan bagi demokrasi bat nadan ni santli di poin bangankan ha ipor balangkon kumta kajingkran juga kenong short and sweet kumta ngayan ni kawai nak ikat pramut ke sipai jom the voice of the people's party kabangidan kahai koman Omdeina Bangkok Omdeina Delhi ndengidan kahai koman nak iparari jumi but iba aden kum president and salam chief minister kadapi ipat ba ijet ya ke BPP ba tenang ke parti ke badan majoriti Andre ngaya tu yapi ke BPP kayang nak kebentar jompi iwe pa iwe tapi selutuh eka hok long try la jom banginum syak kene hak iwe pa ya ka hok jaka kendau ke syak kumbala keren kini ke banak khmat halai asnau sibuan kitingkren ke bangin yaktai ya kan eka konstituensi jumi dah kejuk pasur ndengen om yapi hak poin benengkong yang nyakran sepang kata kesimen hak turi jauh kasora konstituensi ya kini kalian nganung keren kajuk mere nadon kebisan kawaklan ha kawa dah kejingirap jom kahima sora jom kini kindrewut ki badan ne bat jom ki kipat ba bangin yo sakawai ka factory cumai kawan permi semen nak kani kari sora ada ka factory cumai kamnam belanja wat cumai nak banta jungi namar ngidon primary product promotion upapaho ngidon ro udoyong bangila ban klong nari ladam handre ladanim klan ya ka hok long troy hak handau ka siap nginumla ban klong namar ka sorka ka ong ia klong ya katakan hok long troy jungi makin wenno engi ba imar ko handau kidai jang ka sorka ndre ladang ya kle akan ne konstituensi ringkat batini kinong mikhot jungi insalah ken ban ti deyong mati siap mati motion bat banyak teli banyak dah bat ban penmi kata kesimen factory bat hamai tenang ba kaplem jajungi kanong teli ladang im kadang kekwa ngim mentai banyak ekta ka district hamai ngin salam kata ka district kabak doktam jong kami khalaya namar kata ladang iyo district kajing mentoy dungi kinong sok rasa ni dalam tang 20% but kafo persen nak ta jiyo district kan lek nok sakita ki high level kan tiang hana ba dari khasi jungi kamdan kijat bakrau kamdan kijat bapo ia longkum ju hak imlang salam ndrei ga bakendit mentar kalong ba hana kidan kita ki high level but ki low level to ni nyawen no ya kata da ka bangi jet
ki kandidat ki batumai ki badan rengkat batpi ban yada ya ka hok long try ka jumpi kabenta ka baa kabangan keran hangne kalong ka project na kabenta ki bala nang mak start idan ikon nang risora jemi iba ladan ka kaban ka bahe ihap lecture dikhar ban lecture sete but ikon jemi bala pas ikadan ki bahe kisong hayang itre ki company dikhar ba fair sang arko aja dan jinglot hak jing pule kalong laki kaulak bagi pak pule sabar namar kata lada nila banyak trailang rengkat batnya kompawai kat kandidat nakam BPP nila bancna ke university hamne hasara constituency idan kami ke school ba kami kalaya demi kamdan school ba lakajam idan kanihu amte kadon namar lasan syarika dakan notis para away imla balong try pada yes you antu kita nak post ban yada ka hok yang student baca ka hok jam pinong try antu dari perbor ini saklap namar pino hikai antu kiwan tang banyak ka tulok ka bahek lailak salat buat bantuan turis kami kalaya ladang idon ya kan university hakane kajaka ikon yami kibala tep SBN kila menet MA tani FSC hakatabi university buat research ibagon nila menet hangne buat pan aikam sibon ya ikon samla ki jami buat ikipateng di bandang wanru nak ni kajing yo ya kan ladang yo ya kan university hakane kari jami ka education ka hok ya kam ya jam kan sensyar hi yani klem da don kanu kajing bagi hak pet sejengai nalayan ban yo kita di degree ki ba fair kum tabun nagi samla haden lo kiladat ya ka BA ki hak syaming no ban trail khat nan kai nama ban mi na yen malikuli sabar kalong ko ba habang ye keran ni kahok lamtai yang ya tu yapi ba lada kini angni nasional seorang pilih kulis apa pilih try seselong pihak wai kiyen hakador kebahe ba kum gunung semua pisang hangto ikti jadung fi kita pihak kok ngo ya unang aiwai kiyen lembunta pihak kayen nak kawai kapor sakawai pat namar kata himlong try hakato kiyen kapor pisang ikti kita nanti kita seden buat pisang antu kum unang patwer unang poimet andrai lada tidon hasnung lajang hayen lajang isaudong sapun jong fi barok kilong hi ki jong fi kan namar kilong try pin penha pin kentel buat pin sumar buat pin tenat neka tongtai ka hok long try na sistem tak ini inuk sabaret namar kapor kalong kebalong kot pidai ban smuto ba pidai ban long try hari lajang bat kani kasang vi pipiru kayan ban pun scam ni kata kapan kebalai kalong Kajing Roy hakat tourism makan negataka ngaladon na ignu lakat sonsnen menta ban pernah projek jambi samla bapule na menta tourism jambi ignu ba tani kalau penketik yang apa ingin penbah susu dalam bagi projek jambi kena ban penbah susu yang capacity building kata kamu kahok ya kamu ya dam jambi kisamla kibakwa bansim ya tourism kom kakam lajang jambi anang benar kini ski balalen bagi dan skim ki subsidi kibaka government ka island bagi di ICM IDC ba hadu kendai si produk kila bansim menteri kam lajang kelam dadan kam ya kipat isla yang berkendau siap ndrai
Selong, Ndre kita amdan matip. Naman ia kenduk perlok officer kiba don keleng ke Selong. Kia tu yang ngapong idon di kiskim. Nang bentar dan tio punya tu ikut student kiba oleh projek bakti hadian. Kumta, capacity building kawan handi, lembagi jintrai kiba naba, mereka kamun ke jampi ke experience ke jampi, pila ansim ya kini ke kamu nak kebentar penhe, ya kini ki homestay, ki lodge, ki badan keleng yang kini ke sora, kenang bangindra, ya ke trend of tourism service kabakam he. But kabakam itnat bankat dor, but the world tourism demand, yaki tourism service, kenang bagi nawan sampai ini tinga banmat, ya kecing itnat, but the service kebabiang. Lada ikon samla dengi kilung kibat tristom, nado bagi dan kena, hado bagi dalam bak, kim dan kam, banlet saki MLA ki MDC. Ban ai bai kat, ai bai dawai, ai bai kha, ai bai tin sok, kim dan kam lenta, tidak bendan ka self respect. Na ka benta kalau renyang jampi, bagi kon kiksel jampi ru, wah, MLA berbor, lada, hilang MLA, ditrai na ka benta jampi hi, dai ai bai dawai bai, dasin je ikon jampi, ndai. Menteri nak mentaka macro development kamut ba intrai nak mentaka community ba ki project ru ki ba intrai kinne sampau undro fosnam nama tak penlang yakinang nikmat tempi ki ba klan ha ka ba penroi yakani kata daki investment ba ki project ki ba he ki ban persan ki ba pinlang ba paho haying hasan. Nah kebentar ni kebentar kebaik sepang capacity building kadang kita kejengia terba hati sang muslim di Bangladesh yang ni kinong senang la penpe la syat super la klong la syok la tit la kapor nomor bagidai ki breu baru spa isong tani kari kebaik tenat handrai hati sampu Islam jang ka statehood jang ka Meghalaya nakwa nya iba kandang geding telah ke jemput dur ke jampi ha karupam karupam berkat ke jampi ba kinlong gibre gi balat lot kibum sakte mrau hanu je ya kaman balat lot dak ba klan syaram nak bentar ba pinyang kita ya, alor kani kecing keren jumlah alor capacity building kalong ba lada filet sa minister sa MLA jampi tiong ay kisah saya bangan tetawai hiyo yang kisah ban tetawai hiyo kapor election ni mentar paho kakiat kapongru abang kadiru ndai kati development jampi tekam donsu nomor MLA la investment pada yaki ban ayaki kunta to investment tu ba usam sana yaki usam baikia usam baiba yaki uhak yaken ndai kanne kasem DPP kayeng hangni kasem gabat mai kasem gabadan kanongrem bat kasem gabat leman sam sana sinjufi kenang bangin penjat api dak kuai bahir ngiwan dak kakti ke basuda apin kersyang nak kebentar bangin ruspa mangi kinong nikmat ndrei apin ruspa mati kan kinong susnong apin yo ya kata kafham kabapin snotrai hari lajang lan kunta kitang sebat wajib ya kinong nikmat jumpi nang ni sakmat wat ya kene kendau berpiyo ru tinsa kene no lengba ka uniform civil code of conduct batka CAA kabaka NPP telah ada tunjuk lupa Hamizuram dan ka solidarity kung kinong sang
tiang yang katakan UCC la CAA. Ndai hari jami namtet kitip le menlek kum kata namar nila sia mernia tang hakapasam skim kot kai bat nia mernia tang karong fong hata cem mamalaksmi. Bat ki hai kaman barbor kiwan nasaba. Kinken mau semlaba. Kini sentiurit ki bawan na return. Hakaway gisni kin sakla sentiu tendang rakot. Bat kin sakla fiskan kiban sakta klop hamtu. Hakat takapol kin ang manoan kulat daging na tendang rakot. Nama kata tolong kin ang senang dibasian. Lada kijet eka Voice of the People's Party. Kindon kajing laklot at kamusin yang fi. Wat ang bagi sentrari kilong kibaduk Kimdan Krisa. Ndray sen magilak dan kastet lajong. Habang ilak dan hakabor. Kom ka UDP, HSPDP, ka VPP, kini kita di sentrari kibadan. Laka ikhtiar hari lajong. Bat kinsensia baiklah ekari jompi jambi kelam dalam merau hati hai kaman kibawan nasaba nama kata usno saram yakisen kari jompi nama hidani lakan hidan haka grup hidan baik perisa ban ice cream nama kistet berokat hidan yang kata kahok tu kelai tu komensem jompi ba anda wan ki MLA ki minister ki ang ay kisa yang ngaban sundaway ikon tak baka kamat kasau trek ti mana bakwa mandi dawai polio yang ladegen ndai kum bidu birang ba idai ban wen no ya keto kejing melen ban kwan ki wai ban dan pisam ti hari talok ayen ndai idai ban ong ban yang ki kijat dajang ban ente kaya kasam dah kajin sarong. Kelat nak yakini kijingnya buat politik kapor election himpit syuk kekamai kaji. Kalet kawan Ndray Risya bek tang yak pisah ban subusuk sekolah jumpi. Nak kata kada yan hang ni kum kawai nak kandidat itakkan mut kandidat iban rum serta assembly banyak sat kita bentar jumpi. Tenang ba ngelom ki pre ki berlat lut hak dari lajong batak ini kita nak penkot ya kene ka jingkran jangan berkor ka penkot bar ka terpat yaki bakinjit ya ka BBP bakinsan ya ka sab jumpi how praken